Primer, ministarka u šopingu kao sav odgovoran svet, mislim nosi masku. Paparaco kurira uslikao Dariju Kisić te Pavčević dok u prodavnici obavlja kupovine poštujući sve epidemiološke mere. Privatne obaveze obavlja sama bez obezbeđenja, ministarka Kisić te Pavčević. Ona bi čizmenove, a već i 10 ima. Kurir. Kaže, car Dušan, prvi srpski fudbaler koji ima koronu, razbija od kako je preležao virus. Dušan Vlahović, gazi sve redom. Možda je to recept za nas. Bego zime, čak 14 klubova Superlige Srbije ide u Tursku i plaća pripremu preko 1.000.000 evra. A od toga Javor ide u Kosjerić, Mačva, Stanišić, Zlatibor, Palić, Metala, Stara Pazova, Novi Pazar, Ulci i Bačka nepoznato. Čitaj niks, neverovatno. Sara živi na Azurnoj obali. Nije dobro Srbija bez Bogdanovića na olimpijskim igrama, možda. Duško Vujošević ohrabruje grobare, Partizan je u indukovanoj komi, ali imperija će uzvratiti udarac. To ti je. Onda naravno ovo može da se ispreskače. Stars dodatak, super informativan, kaže ultimatum. Ako Pence ne smije ni Donalda Trumpa, demokrate pokreću drugi impeachment. On the nuclear codes. You as well have raised... Misterija, avion je ceo uronio u more, nije eksplodirao u vazduhu. Ove crne hronike. Kaže, za primer, ministarka u šopingu kao sav odgovoran svet, mislim nosi masku. Paparaco kurira uslikao Dariju Kisić te Pavčević dok u prodavnici obavlja kupovine poštujući sve epidemiološke mere. Privatne obaveze obavlja sama bez obezbeđenja, ministarka Kisić te Pavčević. Ona bi čizmenove, a već i 10 ima. Kritično nezapamćene poplave na jugu Srbije, evakuisano 30 bez struje 70.000 ljudi. Savjeti struke kako da odaberete pravu vakcinu. I ovdje Drkon kaže, stiglo još 18.075 Pfizerovih vakcina i do kraja mjeseca se očekuje još 500.000 Sputnik 5 vakcine kao i 1.000.000 doza kineske. Yeah, Mr. White. Yes, science. Vidjet ćemo. Kaže, čedi nitrodoni ne pomažu. Uzmi veliki ekser. Ali ovdje, kaže, Basara famozno. Oko ovog napada na profesora Kostića u vezi izjava ove Kosova. Kaže, poput Poslovića Koštuničinog pobočnika Vladeti Jankovića koji je na nečiju konstataciju da je odcepljenje Kosova politička realnost replicira ovako: mi nismo u situaciji da uvažavamo realnost. I posle silnih napada i tako dalje. Kaže da bi na kraju profesoru Kostiću, predsjedniku SANU, neurologu evropske reputacije, intelektualcu kakvih ova zemlja ima samo nekolicinu, Arkanov sin Veljko uputio sljedeći tweet: pičko ćorava. Vladimiru, uz dužno poštovanje, sisajte kurac, pičketino jedna smrdila. Aferin, tako se ne daje Kosovo. U tom smislu Grigoriju savjetujem da u grupu 300 mladih ljudi koji će se žrtvovati za Srbiju koptira i Veljka i baku Praseta i tada će Kosovo biti zauvek naše i tada carstvu našem neće biti kraja. Rano jutro uranak je napuštan zamak, na ramenu mi soko, podamnom je vranac. Da, Krivokapić ne prodaje Milov auto. Kaže, William Montgomery, Zapad ne shvata značaj Kosova i Metohije za Srbiju, šok ambicije. Analitičar Grigorije pokušao da osnuje Bosansku pravoslavnu crkvu u kojoj bi bio patrijarh. Grigorije bed. Matanović, kaže, Mihajlovićeva površna si i reklamiraš se. To je Kurir. I danas, kome nema kolumnista nikakvih, ali ima svašta, kaže, stranci hoće samo maloletne fudbalere. Bogdanović u najmanje mjesec dana pauze, što nije toliko stravično kao u onim drugim novinama. Kalendar pred pucanjem, nešto o klasičnoj muzici. Kaže, ovo je izmišljeno stvarno teletina, medijska kritika. Najviše bi se obradovao da mi kažu da smo izabrali Pixija za selektora, njega baš gotivi. Kažu da su protiv njega ostaci onih Željkovih barapčina, kao ispalio ih Pixi za neke džipove. Duško Bogdanović tako veli.
Kaže ovdje maslino izdrži, Nenad Kulačin. Kaže, najparadoksalniji slučaj zabeležen tokom letnjih mjeseci kada je korona divljala po Novom Pazaru. Država je pomogla Novi Pazar, nije da nije, i to sa nešto više od 90 miliona dinara. Čak 10 puta više je bila darežljiva prema crkvi koja je uplatila tačno milijardu dinara. 8,5 miliona evra je SPC dobila od države u trenutku kada je Srbija gorila od drugog talasa koronavirusa. Crkva od tih silnih miliona je slepela. Ne vidi u što je Srbiju pretvara jedan čovjek, Srbiju bez slobode, demokratije, prava izbora. Ako padne još koji milion, ko zna, možda i crkva bude sve nas proglasila za strane plaćenike i domaće izdajnike. Što nije isključeno. Kaže Saša L. Živić, autor i redovni profesor medicinskog fakulteta u Nišu, zašto su streljani lekari u crvenim zonama bolnica. Nama nije nacionalno pitanje što nam ovi junaci umiru tako masovno, već je pitanje broj 1 kako osloboditi vlasnika Jovanjice i kako policajce po 3. put poslati na poligraf. Tako je. Kaže druga strana Kosova danas. Nancy Pelosi neophodne hitno uklanjanje Trumpa. Kaže ovdje, austrijska ministarka rada, porodice i omladine Kristine Aschbacher podnela je ostavku na funkciju nakon optužbi da je njen diplomski rad plagijat. Otkud se za to podnose ostavke, smiješno. Svi kapaciteti u planinskim mjestima popunjeni, na skijalištima u Srbiji korone kao da nema. Are you pulling my dick, bro? U Bitcoin počeli da ulažu veliki igrači, to ne znam šta bih sa tim infom. Kaže, istraga prisluškivanja predsjednika Srbije postoji samo u medijima. Vučić zaboravio da prijavi tužilaštvu državni udar. Jest. Joj, kaže, ambiciozni planovi, a realizacija pod upitnikom. Po najnovijem istraživanju samo oko 40% ispitanika bi vjerovatno ili sigurno primilo vakcinu. I u Americi operacija Warp Speed je propala. Poplave na jugu u Sjenici mrak. Kaže, koronavirus u zaveri protiv Srbije i srpskog naroda. Lakše je verovati u čipovanje vakcinom nego u stvarnost. Yeah, Mr. White. Yes, science. Nešto više od 3/4, odnosno 77,1% ispitanika u državama Zapadnog Balkana veruje donekle ili mnogo u neku od teorija zavere vezanih za COVID-19. Taj broj je 3 puta veći u odnosu na veći deo Evrope gdje u teorije zavere u vezi sa koronavirusom podržava 1/4 do 1/3 stanovništva. Tu smo ti mi. Kaže Ratko Božović, mi živimo lažomaniju jer se lažima lako prolazi. Vesna Pešić namjerno ruša prosvećan pogled na svet. Jasmina Lukač, Marinika i Grigorije. Kaže, sreći nam novi kandidati i neupitni favorit Vučić. To ti je tako. Kaže, vruće proleće zase samo opoziciona nada. Montgomery, zapad ne razume Srbiju. Hvala ti. Ko će opoziciji pregovarati sa vladajućom strankom i EU, manje pregovarača, veća šansa za uspjeh. Lutovac, šaljemo našu platformu ostalim partijama, ovi se beskonačnih igara igraju. Dobro. Kaže, kako je danas rečeno u 2. i 3. osnovnom tužilaštvu, pregledom baze utvrđeno je da nisu evidentirane krivične prijave koje bi se odnosile na prisluškivanje predsjednika. Reci mi dobar, reci mi dobar, reci mi dobar, reci mi dobar. Vučić zaboravio da prijavi državni udar.